أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراين ريكو دين مبين جحديث رسول ما أمين. ترجمة رياض الصالحين نوت. نویسکار امام النووی. ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه خوشکو برین دلال الدرس همهاش بریاوه دا و چند درسش بریاوه داجی من بحثا هویداریه اش رحمه خود مو بگه مو رحمویش مغفرتوی خواه به هوی نکه و هر وقت مو هویا خواب رحموی و گره بده ما بحثا بده کرا ام گوهابی حدیثا 439 وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال أبو نجيح عمرو كوري عبسة السلمي هو تنقل كرند بيجا كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة سردور جاهلیه یعنی سردور هی پیغمبر خوده نبی پیغمبر محمد نبی پیغمبر یعنی دور جاهلیت بیجنه وی زمانه مزانی مزاند برا متخمین دیکرا کو انسان ریا انسانا شاشه انسان سر ضلالت نه سر هدایت نه یعنی ان نه ممنون بیم جدیشات و حال انسانیت مزانی ریا و شاشه لبله ما ریا خلاصیش نزانی مثلا چو هدایت چیه مزانی انسان ضلالت دانه ام نه سر ریا راستی لبله من نزا که بجا ریا راست کش که وأنهم ليسوا على شيء مزاني صنم باريس نرسر ري حقا نرسر تشتك يعني ري راستن وهم يعبدون الأوثان چمكو عبادة صنم ذكران صنم راد چون سجده عبدتيا صنم ذكران فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا مسحكركو زلامكش مكه دركتي يعني زلامكش مكه اشکره بی و هن بحثو تشنو دیگه بحثو تشن دینی دیگه هن خبر دینی دبیجش انسان را مسحکی بحثو یعنی مقصدی پیغمبر خوده فقعدت على راحلتي الدواخ الصوار بیم فقدمت عليه اهوت مدینه شهوت مکه مگو عجبوك افکیه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا من ري پیغمبر خوده محمد عليه الصلاة والسلام لبله خواه اشکره ناک تام خوش انسانا ودشیره یعنی انسانا ودشیره مستخفیان بشکه یعنی در حق صحابی خود خوفوی هیا یعنی که ضرر بی که دین مثلا جراء علیه قومه من ری قوموی در حق وی در جرأت کار قوموی نحقیه لدی کنه و اذیت ددنه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة ما ولي بشارت ولي بدزيب خفي حتى از هاتم مكه هاتم جام مخوا جهان پیغمبر خوده فقلت له ما أنت مقلت كي تشي كسي تشي بيجي دعوتك چيا قال أنا نبي قال پیغمبر خوده ما قلت وما نبي قال پیغمبر چيا نبی چیه پیغمبر چیه تبیجا پیغمبرم قال ارسلنی الله گو خدا از کرما قاصده خوا خدا از ری کرما خدا از کرما قاصده خوا قلت و به ای شیء ارسلک تب چه وره کری یعنی وظیفتا چیه چه گفت چه انسان رو بیجا قال ارسلني بصلة الارحام وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك به شيء گو خود و وظیفه هوا ریکرما او وظیفه دانمه گوته بیبینه بصلة الارحام بلا نقبا اقربا دو خوش به اقربا حش اقربای بکه اقربا اهریکویا اقربای بکه صلة الرحم یعنی مناسبت خوش نقبا اقربا آدا وظیفه که همه اوه و کسر الاوثان از انساناش صنم سار بگم حتى كو صنمو بشكنن وش حال راكن وأن يوحد الله توحيد خده بكرن
خود راش خود یک به زانین یک به ناسکرن و ولا لا يشرك به شيء تشريك جرا چنك نه چکرن وظیفه ما اوه جه بدم واتش لها نوف انسان دا وظیفه ما اوه قلت له فمن معك على هذا قاموا سرو ريسكوتا سرو ريكوتا قالوا كي نكتا يعني هو فولنتا كينا كي خدا نكتا قال حر وعبد قال زلام حر هيا يك عبد هيا حر ابو بكر عبد جي بلال حبشيه و جایی که خدیجه جناب پیامبر خدا اوج مؤمنه بی امام علی جی هنگه ضروب اوج مؤمن بی بله بحثو و نکر اوش اهل مولوینا گو یک حره یعنی یک خارجی یه نه اقربای مک حره یک عبده يعني بحث أبو بكر أو بلال حبشيتيا قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما ممن آمن به وهنجه ين إيمان بي آنين وجا نك پیغمبر خوده كي بين خدای نكوي أبو بكر بي وبلال حبشي بي فقلت إني متبعك قم أجيب متابعته وديت شوتت بيجي باشا إيمانا وصلاة رحمة تشتي قنجن از أجب متابعته مش قبيل بك قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا تإيرو نكوري في باره هلجري أفبار الجيرانة تنكو هلجرتي ظلام خريبي نأهل مكة يه نهل يعني يتبكجن يتشحول الراكنة ها إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا إيرو رجعتا إيرو دا تنكو قيبيني ألا ترى حالي وحال الناس قيت حال مو حال انسان نبینی یعنی مجادله منو انسان نبینی چشمت کنه چه اما خزی تانگی ولكن ارجع الى اهلك لبل فتل بول مال خبا بول قبيله خبا فاذا سمعت بي قد ظهرت فاتني وقت كنت سحكركو السركتم السردست بيم ام موافق بيم فاتني ورجم تمام ایمان بينا لبل نم نهره هرا جمع قوم خواه وقتی که تنری از سردست میهنگه ورا جمع ورا نکمه قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة از چون جمع أهل خواه جمع قبیل خواه وجا پیغمبر خوده هجرت کرد هات مدینه و كنت في أهلي أهنجل نوف قبيل خاطر نوف أهل خاطر بيم فجعلت أتخبر الأخبار لبله گوهم هر سر وی بی و ما هر خبری بی تعقیب دیگران عجبا کچو چه بی چکر کیو چه ها سری بی لبله گوهم هر سر خبرن پیغمبر خوده بی خبر جبین و اسأل الناس حين قدم المدينة وجا وقت پیغمبر خوده هاتی مدینه ما برش انسانات کرا وقتی چون مدینه تحتان من برش شوادی کرا که چه دیگه محمد حتى قدم نفر من أهل المدينة حتى هن يعني كان انسانش أهل المدينة هاتن فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة أو زلامه هاتين مدينة كو محمد چتك فقالوا الناس إليه سراعون انسان بالسرعات وباللاز وفلقة تينا جام بري خواد دنا تينا جام وقد أراد قومه قتله قومي بي أهل مكة خواستن كوي بكوجن يعني خواستن فون وي بكوجن فلم يستطيعوا ذلك لبله قوات الفنابري ناكورين بكوجن فقدمت المدينة رجو أسخط المدينة مش مولوخا از برای خدا مدینه هات مدینه فدخلت عليه اتشم حضور پیغمبر فقلت يا رسول الله اتعرفني قم يا رسول خودت من ناصدكي قال نعم انت الذي لقيتني بمكة قبل اتناصدكم او يقول مكة هي المكة هاتي جمت اوي قال فقلت يا رسول الله اخبرني عما علمك الله واجهله یا مگو یا رسول خوده واتشت ولیش مرا بجا خوده ابتدای زانین لبله از نزانم از جاهل بیم تشت ولیش مرا بجا ان نزان بم
خود ابتدایی زانین او تشتكو خود ابتدایی زانین ان نظام به واش مرا بيجا يا رسول خده اخبرنا عن الصلاة مثلا اخبرنا عن الصلاة بحثون نماجش مرابكة مسح كهون مجدكي كو بحثون نماجش مرابكة قال صلي صلاة الصبح نماجة پیغمبر خدا گو نماجة الصبح بك ثم قصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وجو بشتي انت نماجة الصبح كر ادي نماج نكا حتى روج دركبه و حتى روج دركبه حتى ترتفع الشمس قيد الرمح ولي حتى باش روج دركبه مقدار الرمك امش دمترو متروني دمترو بلند بيا روش يعني روش بلند بيا روش بشتي روش دركتيا وبلند بيا قدر رمكي وإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطانا شمكو هنجي نمجناك وقت روش دردكبه روش الشرقه هنجي نمجناك باش نمج الصبح شمكو روش نو بينه هر ده ستروه شيطان رو دردكبه معناه چیه؟ معناه ان اهل هن انسان هنا روش باريسن صنم باريسن او وحوين رو نمجدكن وحوين رو يعني وحوين رو عبادته صنم خواده کنه جوی قصه وحوین را من دمج دکت چمکو معنی چیه روش نقینا نوبینا دستور شیطان را درد کرده یعنی وحوین دو هن انسان طاعت صنم خواده کنه برای خودن روژه همجا روش پارسن اونستر پارسن وی و نکه یعنی خوش و خو من شو ودا نبوی و وحوین را من دمج نکه وحينئذ يسجد لها الكفار هنجي روش شيء كافر روجه تشن سجده ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح باش تنجي تكوري نمج بك وقت نمج صلاة الضحى يعني وقت يكون روش بلند بي وجب بوقت صلاة الضحى هنجي تكوري نماج بكي فإن الصلاة مشهودة محظورة شمكو نماج وقت كنت نماج كريا ملياكات حاضر دبنا ملياكات شهد بين ضد نشتر رأيه بجا أفلان كسي نماج كر حضور خوده حتى يستقل الظل بالرمح حتى سهكو رمي بر لنگیوه برو یعنی حتی روش تسر یعنی روش تسر زواله یعنی سهکا انسان و بجا مل غروبه با مل شرقه با دریج دبا یعنی وقت نمجا نیفرو بحثو بید که ثم قصر عن الصلاة بشتین که خودی سوش نمجا ودا فإنه حينئذ تسحر جهنم تام نمجا تام وقتی که روش نو سر ما به هنگی خوش نمج ودا نمج نکه چمکو هنگی جهنمت دجوار کرن اوکی جهنمه دجوار دبه یعنی معلومه دجواره جهنم عربستان هنگی نمج نکه خواه برسه که نمج نکه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي وقتی که وجه سهیت بچه دریج بیا سهيل بشكل دريج بيا هنجي نماج بكا فإن الصلاة مشهودة محظورة هنج أو تشمكو نماجا نيفرو مهمة وملياركات ودا حاضر دبن وشهد بينا ددنا حتى تصلي العصر ولي حتى نماجا عصر جيبكي ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس باش نماجا خويا عصر كر ادي خوش نماجا ودا نماج نكا حتى روج بچه غروبه روج بچه آوا فإنها تغرب بين قرني شيطان چونکو وقتی که آواجی ناو بینا دستروه شیطانی ناو بینا دستروه شیطانه که داد چه آوا یعنی هنگی جهان انسان عبارت روجه دیکنه و حينئذ يسجد لها الكفار هنگی انسان طاعت روجه دیکن انسان کافر یعنی روش پرست قال فقلت يا نبي الله گمگو یا نبی خوده فالوضوء گمگو دستمش چونه تمام امن مش بکن وجه دستمش چونه مچو دستمش دیگره حدثنا عنه بحث وجهش مرا بکن فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر پیغمبر خدا گو یکیش هوا
وقتی که او فراخ خو آنیا وادو معنا مثلا امجی مسینا او فراخ او دسمجا خو آنیا فیتمضمضو اوف دو خو وردایا و استنشقو اوف کپه خو دفنا خو بهولا خو وردایا او وتا دو خو او وتا کپه خو فیستنثرو و وجا او وتاش درو یعنی تفک یعنی او دو خو او دو خو او وتیش درو اونجا او کپه خو پاکش کری هو چکه الا خرت خطایا وجهه وفيه وخياشيمه هنگ مطلقا گنهن روی خواه کرین امری بچه خواه دو خواه او گنه روی خواه کرین و یه دو خواه کرین و یه بکپه خواه کرین او حمی تن عفو کرن تن یعنی دوارینه گناه جی دوارینه وقتی که روی خواه شوشتیا او بتا دو خواه او بتا دفنا خواه و پاکش کلیا جبو دست میجه او گناه دوارینه ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء وجه وقت روی خواه شوشتا او گناه روی خواه کرین دروپن اوه دوارینه دروپ او دست میجه و دوارینه شروعی ویش رهوی دوارینه ثم يغسل يديه الى مرفقين باش نجي وقت كل دست خوا حتى وده حتى امبيجي چه جهه دست میجه کومودشو حتی بوده دیرسکا دست خوا زند حتی زند خوا دست خوا شوشتیا بله الا خرت خطاياه يديه من انامله مع الماء ولی گنهوی حمی او گنه دست خوا کرین شنو دوارينا شنوف تليويدوت دوارينا تكابن عرضه جه دوارينا جه پاقش دبه ثم يمسح رأسه بشنجه وقت السرخ مسح كيا إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره أطراف پرچوي أو گنه كوب سرخ مجي خوا كري أو گنه دوارينا جه پاقش دبن بله ثم يغسل قدميه إلى الكعبين باش نيجي وقتكو لنج خواششتيا شوشتيا حتى جوزك إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء مطلقا جنهن لنج ويجي ورينا وحتى سرت اليوي جنهوي ورينا بأوفا دسمجي فإن هو قام فصلى هكا رابي ونمشكر فحمد الله تعالى حمد خديكر وأثنى عليه مدح الثناء خديكر ومجده تعظيم خديكر بالذي هو له أهلون بوتشتكو خدي لايقه وفرغ قلبه لله تعالى قلب خواه شپاقش کرش هر تشته شخین خوده یعنی قلب خوش خوده را خالص کرد صافی کرد و پاقش کرد خوده قلب خود جهدا إلا انصرف من خطيئته مطلقا جگونه خواه دور دکوه جگونه خواه خلاص دبه که هیئته یوم ولدته امه ویوه روژکو روژ خوده او دایی خوده او رکری دنیاه روژ خوده دایی ولی پاقش دبش گنها ولی مجا خواست بحی بکه و توبه استغفار بکه حمد و ثنای رب خواه بکه و دست مجا خواست بحی بکه ولی مجا خواه بکه یه پاقش ببش گنها بله وجا عمر کره عبسه اف حديث هجو قلت شجع أبو أمامة صاحب رسول الله فقال له أبو أمامة بجا أبو أمامة قلت يا عمرو ابن عبسة بجا أبو أماماش عمرو كرة عبسة رجو يا أبو عمرو كرة عبسة انظر ما تقول كم نرى كنت تشل بيجي تشتغل مهم بيجي في مقام واحد يعطى هذا الرجل يعني بجبول يك نماجه أفقى مكافأة منظر خده ده عبدك يا أخوة يعني تشتغل معقولة فقال عمرو قول يا أبا أمامة لقد كبرت سني يا أبو أمامة عمرو ما معظم بي از اختيار بما ورق عظمي هستيما زراف بنا هستيما سفه بنا ضعيف بنا از اختيار بما واقترب أجل من نزيك بيا وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله قالوا ما قد چه محتاج يوم هيا حاشا أبي باختيار خده و پیغمبری بکم تشتا مش پیغمبر صح نکری ابیجم مش صح کری هو گوت چه يعني از تشهودی دیگه من
لو لم أسمعه من رسول الله إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة هكا ما أب مسألة يعني مسألة دسميجي نميجو دسميجي كوتشو انسان بي باقش دبه ما جور كي ددوا سصح حتى حف جور مش پیغمبر خدا صح نكر بيا ما حدثت ابدا به ما اصلا ابناغوتا ولی ما حدیث درجه نگو سر حدیثه اب دیوه حدیث یعنی میرا به هولی نماج بک دسمش بگه و نماج بکه جگون ها پاقش دبه ما افش پیغمبر خدا گلی جور صح که ولكني سمعته أكثر من ذلك لبلا مش فيجو حف جوروج بيتر مش پیغمبر خدا ودي صح كريا بله ام گوهای حديثا 440 وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو موسى الأشعري هو تناقلتنا خدا جرازبه أو جيش پیغمبر خدا صح كريا كو پیغمبر هولي قوتيا إذا أراد الله تعالى رحمة أمة وقتك خده ويا رحمة الأمة بك رحمة الملة بك قبض بين نبيها قبض نبيها قبلها يه جبريوه جان پیغمبر و بسطينه يعني پیغمبر و أمته يجبريوه بمره فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها يه شورا بك چه كفارت فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها جرى بكفارت وإذا أراد هلاكة أمة وقتكو هلاك أمة خواستيا عذبها ونبيها حي و ملتوي أمة بده هلاكه ببه هلاكه پیغمبر وی ساخ يعني هكر سر ركو راست حتی که پیغمبر وفات کرین دمکی خدا رحم و امت کریا وقتی که پیغمبر وی ساخ او برین هلاکه دمکی او یعنی برنه هلاکه گنه وفا بله فاهلكها وهو حي ينظر يعني او يوم هلاكه و پیغمبر بیشتر پیغمبر وفا فاقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا امره وجه خوده وی پیغمبر ممنون بکه بحلاک قومه وی حتی حين كذبوه وقتی که تکذیب وی کرین گوتن حاشت فرادی که و عصوا امره به امریو وی کرین یعنی هکا پیغمبرش بری امت خواه بمره یعنی هی امت وی سر کراس بمره اف رحمتش در حق امت دا هکا پیغمبر سخ امت بچه هلاکه افجی عذاب کش در حق امت دا خوش کو برند الله بده بسکنه حتی درسی که آمده ببینه خیلی خوشیه دا